presenting Damami. Achuta mong ini Kening Santo Cristo, Angeles City. Ketang release kanita, ayan noon ang dapat takeli. Ayan, nakakagit siya yan. Yan yung Damami. Not just your ordinary mami, it's Damami hanapin. Siyempre, order tana. Tilandainin ka rin, no? Kanita pang kaya. Harap kay tao. Kanya mandarin salita kene. Affordable na po. Siyempre, aliwait yung kikatamo. Yung kikatamo, chicken fillet. Dumpling, 10 siomay. 10 beef pares. So, kanya man lalawin. Panasakitan tahan iniya. Pininiyo. Kanya man. Nung niya ako kaya kayo, mamasyal na kayo rin kini. Check out yung Facebook page do. Kaya kayo sumisyo. Lenny Milyaryo. Sako na. Kalinis sa kalinis. Balang bayo la rin gamit, oh. Palang bahid.